Jesucristo, himay naman, waya-waya natay gapo, ibas-basul ko em nabiyagket adayta ijay gloria gapu nabiyak adamak bayan gapu nabiyak awan dandana gapu tamut tingel na tiyempo ada patek daytoy biyak gapu nabiyak nagganasti kaya na nga igaman ada ragsa ito'y ritma ngem adada pa'y tinamnama ken Kristo aming problema abaken na gapu nabiyak adamak bayan gapu nabiyak awan dandana gapu tambok tingel na tiyempo ada patek daytoy biyak gapu nabiyak tundong tenga dakkel nga karaya lasa tenga karigata keto'y biyak ket agpatenga gapu nabiyak isutin na pagtumpala gapu nabiyak adamak bayan gapu nabiyak awan dandana gapu tambok tingel na tiyempo ada patek daytoy biyak gapu nabiyak gapu nabiyak adamak bayan gapu nabiyak awan dandana gapu tambok tingel na tiyempo ada patek daytoy biyak gapu nabiyak ada patek daytoy biyak gapu nabiyak ada patek daytoy biyak gapu nabiyak aman nakabalik biyayat mo awan ko'y
umasti para burmo hadi at patingga isutirag sa kinubog bibyan Jesus kita kiyaman na O Jesus aman na kabalik iyayat mo awan pulos di umasping para burmo hadi at patingga isutirag sa kinubog bibyan Jesus kita agyaman na sikati man na isalakan mangay aywan tuy kararwan nadikir nga sa rikit-kit nudunting di bagyo tibiyat sikati ubog diragsak amang pagteti liwliwat sikati ari kintinabuglo Jesus sikati amin ko O Jesus na puno agayem kakanayo ama pang namnamaan manipod pa'y sigmang pa'y kakanyak na paniknikan asikalain ikutuwa pagkapnikan sikatin man na isalakan mangay aywan tuy kararwan natikir nga sa rikit-kit tudunting di bagyo tibiyat sikati ubog diragsak amang magteti liwliwat sikati ari kintinabuglo Jesus sikati amin ko sikati man nang isalakan mangay aywan tuy kararwan natikir nga sa rikit-kit tudunting di bagyo tibiyat sikati ubog diragsak amang magteti liwliwat sikati ari kintinabuglo Jesus sikati amin ko sikati man nang isalakan mangay aywan tuy kararwan natikir nga sa rikit-kit tudunting di bagyo tibiyat sikati ubog diragsak amang magteti liwliwat sikati ari kintinabuglo